Nezaposlenost predstavlja jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, pogotovo za povratnike u Kanton 10, koji je najmanje razvijena regija u zemlji. Prilika za samozapošljavanje za desetine porodica ove regije predstavlja jedinu mogućnost za dostojanstven život. Međunarodna organizacija za migracije je u okviru projekta Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Kantonu 10 u maju mjesecu uručila donacije za 2 porodice na području opštine Drvar. Međunarodna organizacija za migracije u okviru svojih aktivnosti je selektirala i komisija je odabrala za sada 17 korisnika od ukupno 40 koliko ćemo do kraja projekta za podjelu grantova u vrijednosti do $3.000. Grantovi koji će pomoći korisnicima u vidu samozapošljavanja, pokretanja poljoprivrednog ili nekog malog biznisa i koji će im biti podsticaj za njihov ekonomski opstanak. Stolaru Lazi Sopiću iz Drvara uručena je mašina za obradu drveta. Do sada sam radio ručno, znači bukvalno sam sklapao element, uzmao drugih, sklapao i tako sam radio. A sada mi je i on pomogao u tome pošto su mi donirali mašinu i alat koji će mnogo pomoći jer planiram da prijavim radnju danas sutra, da možda nekog i zaposlim i da od toga živimo. Inače radim sve vrste što se tiče drveta, stolarije, sve bukvalno što se tiče drveta, znači prozore, vrata, kuhinje, plakare, ormare, krevete, stepenice, znači bukvalno sve. Po povratku u Drvar, petočlana porodica Sopić živi od vrijednih ruku stolara Laze. Do sada je obrada drveta u njegovoj radionici tekla prilično sporo ili je morao angažovati i dodatno plaćati usluge koje sam nije mogao da izvrši. Donacija u vidu mašine za obradu drveta, koja pritome može da obavlja nekoliko funkcija, za ovog stolara bit će od velike koristi. Prvi naredni korak je registracija radnje, a sam će biti njen prvi uposlenik. Šestočlanoj povratničkoj porodici Milaković iz sela Mrđa nadomak Drvara doniran je motokultivator. Praktično 3 generacije u staroj porodičnoj kući žive od poljoprivrede. Ovo će mi značiti više nego što. Pa vam iskreno kažem. Ja sam dosta ručno kosio. Ja i sin. Vi znate, ste vidjeli kad kose ručne, pa kosi. A sad ovo imam i kosu, dobio sam. Ja privući sjeno isto. Sve će to ići lakše, lakoradnije i bolje. Ovo je motokultivator 12,5 konja, a služit će za potrebe za, držimo stoku i tako to, za sjeno, za drva, za kositi, to. Znači imaš uslove da možeš da radiš. Onako, bez toga ne možeš ništa sam da planiraš da uradiš sam. Mislim da je to, što kažu stari naš, pun pogodak, jer mi je stvarno potreban. Imam posla, obrađujem moju časjevinu. 40 duluma, plus od ovih mojih rođaka, recimo ovdje koji su to napustili, otišli, kad su izbjegli, nisu se vratili, tako da ja to sve obrađujem i radim. Ovo su samo neki od priča o podršci koju dobijaju stanovnici Kantona 10 u okviru projekta finansiranih putem UN-ovog fonda za ljudsku sigurnost. Cilj projekta doprinjeće jačanju kapaciteta kantonalnih i opštinskih vlasti, a i nevladinog sektora za pružanje socijalnih usluga, sa ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti, potom jačanju kapaciteta unutar obrazovnog sistema te jednakom pristupu mogućnosti zapošljavanja i ekonomskoj održivosti u prioritetnim područjima.